因为整栋楼是 ID 医院的，除了来 ID 医院的客人以外，外部人员是进不了 ID 医院的，所以对 ID 医院还是比较有信任感的。I was actually surprised that there are a lot of people coming to the hospital. I just came in for a consultation. I saw a lot of people were coming, doing their checkups after surgery, so I feel like it's quite safe. And also before entering the building, they check your temperature, and so I'm sure that it's pretty safe, and I'm happy that I actually came in for a consultation. ก็ทำศัลยกรรมช่วงนี้นะคะก็ดีตรงที่ว่าเราใส่หน้ากากในการทำงานนะคะก็หน้ากากเนี่ยทำให้เราไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานไม่ต้องขอวันหยุดที่ทำงานด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องรอให้ลดบวมด้วยทำแล้วก็สามารถมาทำงานได้เลยค่ะ Эмнэлэгт ирэхээс өмнө ямар газруудаар орсон бэ? Урд нь хаавар очсон бэ? Сүмд явдаг уу? Тэргээд бүх зүйлийг асуугаад тэгээд аюулгүй юм шиг санагдаад ерөнхийдөө бол энэ эмнэлэг үнэхээр ингээд коронавирус урьдчилан цэргийг сайн сэргийлж байгаа юм байна гэж бодоод эмнэлэгт ирэхээр болсон. Mình rất lo về cái dịch Covid nhưng mà khi mình đến bệnh viện từ cái khu mà vào bệnh viện thì đã được nhắc nhở là khử trùng tay và nhìn và có cái máy kiểm tra thì máy cũng nhắc nhở là vào bệnh viện.